Poput priče o legendarnom Mehmet Paši Sokoloviću, postoji jedna mnogo savremenija o Omer Paši Latasu. Ivo Andrić, naš za sada jedini Nobelovac, istoričar po obrazovanju, jako dobro poznavao je živote pomenutih ljudi. Najlepša istorijska studija o Mehmet Paši napisana je rukom velikog srpskog istoričara Radovana Samardžića. A Ivo Andrić umetnički obradio život Omer Paše Latasa, čoveka 19. veka, koji je od srpskog dečaka iz Like, iz austrijske provincije, postao viđeni general Osmanske imperije. Telo je objavljeno posthumno 1977. Bilo je među Andrićevim rukopisima uz poseban rad priređivača na redosledu poglavlja. Pored klasičnih romana Andrićevih, koji su pomenuti bezbroj puta, i ova priča odvija se kroz predele Bosne i Sarajeva. Pitanje identiteta Ivo Andrić umetnički je ponovo vanredno obradio uz galeriju karaktera koja je uspela kao u svakom njegovom romanu. Jedna od najupečatljivijih scena u romanu je susret Omer Paše Latasa i čuvenog ratnika i sveštenika Bogdana Zimonjića. Nekadašnji Srbin na sve načine pokušava da pridobije Zimonjićevo poverenje, ali bezuspešno. Na kraju, govoreći o svom srpskom poreklu, pred njim se čak i prekrsti.